Farbanje i ukrašavanje vaskršnjih jaja jedan je od najstarijih hrišćanskih običaja. Simbolično značenje ovog običaja je predstava vaskrsenja. Kao što je Hristos razvalio vrata smrti i vaskrsao, tako i pile razbija ljusku jajeta i izlazi u novi život. A zašto se farbaju jaja, kazuje nam legenda o Mariji Magdalini, koja je došla u Rim da propovjeda evanđelje Hristovo i stigla do cara Tiberija. Car Tiberije nije verovao u Hristovo vaskrsenje i rekao je da bi to bilo kao kad bi jaja u korpi, koju mu je Marija Magdalina donela na dar, promijenila boju. Marija Magdalina je na to rekla: Hristos vaskrse, a sva jaja u korpi su postala crvena. Druga legenda kazuje da su se stanovnici Jerusalima podsmevali hrišćanima, govoreći da Hristos nije vaskrsao, jer je to toliko nemoguće kao što je nemoguće da kokoške nose šarena jaja. Na dan Vaskrsa sve su kokoške u Jerusalimu snele crvena jaja. Kažu i da je grlica svila gnezdo ispod krsta na kojem je Gospod razapet. Krv Gospodnja je kapnula na grličina jaja u gnezdu i ona su postala crvena. Crvena boja predstavlja nevino prolivenu krv na Golgoti, a to je i boja radosti i vaskrsenja.